Lenga fia o te whaatalo whātuai lo tātua tino ma leo whaafonga de nei whai o ngā tatonu le vaiaso I se whaopoponga o Tala I meo lo o te tūpui lo tātua tino I Sāmoa o se mai e lau whaafonga. Wa whamaunia mai o tanga ruenga o leo lea so lima o le maasino whau o me e tula iai le talavau e luas fruiva tu sanga le matua I luma o le whaamasinonga e amata I loi mō rianga e whaasanga ia te I o le whasio tangata whaamoemoina. O ia leo wa whaamaunia le maliwa I o se teni tite yeimana o ngā whaapitoa e te tonu lava lo lātu a inga maile a whio anga sale po wa e sale moa. O le mata aupule nei pe o ne li potia mō mua, na tula I mai le tae ao le aso to nai o le aso maliu, na tuua e mātua o le tene tite se fulwhātau sanga le matua yeimana o ngā whaapitoa le o lo ta ua, lo lātou a inga e a ngā e mō le whaatango tāpenanga mō le aso sā, a e sa iai whaatasi le a inga le tene titi le ua maliu, ma isi o na teila aite, whaatasi ai ma le ua mō lia, e ina ua tue fo iane mātua le whale, ua maliu lo la alo tamai tai. E mōri mau a tei o le ua maliu, e le I fia wa ai ilantou le whaate ia tele, e manu anga ua maliu wailo lātou tei. Whaamaunia mai e leo na maua le tene titi taftafane o le whale le tā ua I whafo atua lo lātou whale. Wa o fiufilo na tino I laula au manisio mea saa iai, e pe o na mōri maui nai malu le malo, ina ua tau nuu le no whanga tupu ai le whana lave. Mai whaono iei foi nisi mōri anga whao popo, e lunga atua le whasio tangata whamoemoina. Talo mai o na tuina mai pepa whaatumu mai le ofisa tu tonu o whaawilave mātu ia le atuno. E whaatumu e a inga e ka lesia o a onga, whalapa pitonga pisi nisi, whapea foi a inga te itasi, e lisi nā tuai me wa whaalenga ina taru mai a fianga o le eletise. E whaatino ai le ilo longa le komiti o lo ngafa mawhisosoani tu ina tu le atuno. E o mai le vai aso nei, e nā o le se furu tālo sanga le wa whaaulu te tonu le ofisa, o le lima mai pisi nisi, ma le isi lima o a ingo le atuno. O lo whaatu langa fo ele pepa whaatumu, le aso luse furu ma le lima o le maasina nei, o le vai aso lava le nei, e whaangata ele toi tui nā tua se tālo sanga, I te tōno vaenga wa umano whaalawilo mai ele komiti. Mo a inga mai ka lesia, whaoruatua lātou tālo sanga ele ofisa o le tanga ruenga o tinamata mai tai, a tinau nu manga fisotai, po ofisa foi o whonu whaavae. Mo whaletani malo, ua antofa le ofisa tangata tā whao mai mo mai le atunuu, e au ina iaia lātou pepa whaatumu, a wā onga ese iai me wā awhia, ma whaatumu lātou tālo sanga, ma aveanga I le ofisa wā onga I maalifa, o whale mai tū maoti, I le ofisa soifua maloloina I moto tua. Mai e na oi lātou I upolu, o loa anga waa I nei tālo sanga, ma pisi nisi wa mai arrest Tala. Wa amata whaala wiloa tāpenanga o le whaata waina, o le au nanga le tō manga moe popo ngā te le atunuu. E whaia ise sa wadi whaapito le aso lua se fulo le masino iuni I le taulanga, e mana tunatu ma mana tuai ngā ruenga tā ua le tō manga moe popo ngā tia, wa mawhaia na visoasoni atu I alo ma whanau ai o tina sawa ina, e se lia ma le whaafeo I lantou e awhia I mai lantou e iai mana o ngā whaapitoa, wa mawhai o na lawe ina le nei au nanga. A to ai malo ma whanau na maua hawa no whaaskol sipi, o se hawa no so swan yei leo le to manga mono lātou lumanai, e le tapue ina leo se soifuanga fau mo I lātou mai a awhianga o onga sa awhiai, e mai se lava I sa wanga mātanga, mai o lātou lava mātua po tau songa vāvā lalata, e pei o na whaamawina I whaamaumaunga. O nisi o la sanga tā ua wa au sia e le to manga moe popo ngā tia, na wha lia e le sui o le whaanapa tonga, le sunga langa aia whituria I langa aia. Haku aia I whalen kau amata mai ai. Sa tau amata mai ai le. Kamai ofisa sa iai lalo fo I o le government building aso ia. Ia mawale si whalele sa iu tani to tua whale o le house. Ia anwa I le ukaku wa ingil te leo sosoani fo ia I lato lo o whaipaanga mai. Ia anawa I le
no whang whapitua iu tai tōna i mata. Ia le whoi pēo na tā ua ia tūlanga ia le health service le mwhaion tātou soka ia so stai. Ia i lungo le sosani mai a company le Vodafone. Ona ngā lue fua mai ai le free helpline there. Whaion na vili mai ai 24/7. Ia ma le tūlanga fo i le lango sua le tunu ulau tele. O le company telefoni le Vodafone se tasi o company o tele lana fisoa swani le whaalapu putunga, na ofoi nai le silia le fase furuafe tā live soa swani a toai mani telefoni e tu inatu i le au nanga. Ua whamaunia mai le ofisa sile le soifua maloloina, ai ono Dr. Alec Ekeroma, e toa tolu i la tau lea whaamawina, wa fia i siama o le fiva pōna aivi po le tenki fiva, i le whaai unga le vaiaso o mawai. Pei tai e toa lua na tonga whitia matoe te aitua, ai leo iai se tasio lea tunu olo tāo fia mai iai se tūlanga ti ngā ina, ona e leo le itu ai ngā siama leo le fiva pōna aivi, leo na maliwa i se tasio alo lea tunu u se funma le lua tau sanga al matua, pei foi ona whaama wina i la tau ia wa maani liu i te tono lea tunu o fiti. Na momori foi le whaaftai ai ono i le langolanga sua anatanga luenga wa onga. E ana i le polo a inga watu i nātu e whaama mai nei lo toa wa onga umo i le antunu, e whaonga i nei le vaiaso le nea o iaitu wanga whana wa onga, e tape nei le toe ai o whana wa onga le vaiaso fau. O le whautuanga lawa tasin tu i le mai ai ono i le antunu atoa, ia whaama mano o whanga i tautu fua i le namu, ma whaia pui ngā māsani e peo le tai namu, o waila awe uai le tino, ai maise o ofu tāta pulima, ma nisi o vaenga o le pui ngā was i la fie lo tātua tino. O Tala fawia mō le ne yaso, manuia lo tātua tino, whasai fuia.